West Lavana. Lavana khona ukuthi yena umuntu wangikhona wagijimela ukuhleka abanye before she cross that bridge engakazi bese sakhona gijimela ukuhleka nabasalokwenzi lasebesambanela abanye yikho vele wangenza ngagcina nje mana ngeke awazi mangingalandaba nayo kodwa wow inkazana wakuzayithela ngaleyo kodwa but ungahleki ungabe kwazi la you might be in a situation where manje hayi lezani ukuze ngazazi lezani umuntu uyathanda isikole okay manje nguye bese ngithwele mina ke sengiphelele samangala yebo yebo umemezele singathi ngamemezeli osifihla ngiyakwazi ukuthi sasingena njani khathe khona leyo yazi gawu manje ngolosha ngibandela how are you guys personally wena khona from primary level family here amazi isibale zami zataphelelanga kama kufuna ngisho ukuthi mina ngabona ngokudosela umuntu anokuthi athatha khona emfuna ukusebenza kunandaba lawo ngoba ngisebenza nginokuthanda thina lapho ngizisebenzisa mvumbuluzela abantu into ezingekho navele njalo wakumamela ngibhale eziningi according to them awazi ngandlala ngikanhlezi asuke embhejele ngoba ufuna uswazi ngiyambona khona mina ngangikhathi phansi lapha because yabona i-environment lapha imnandi ngokuyidlala ngisifuni phela kodwa mungayilalela kakhulu kodwa ngezange ngithole inye sonke lapha badlale photocopy yakho ngeke kodwa isanje kakhulu leyo manje ngathi nothing akusizi ugijimela ebhasi ungakwazi okufuna makayiwane imali lekulwana esithuba uyabuza wena kwali mama lona la mali sehla manje angifuna bambani isevinto sezokuthi
Ufuna bona imiphoqo yalahle yami. Ngumuntu oyi-one abantu ngafunda wonke yazi owu-two Nicolet yambuza Nicolet yanga esinesikole no ule ngazizakuthethe sengenza kuthetha ukuthi abanye thiyakuziza Nicolet iyafika ungathini Nicolet kunayo kafundi lawa leyo Scheiße, wenn ihr 70 Kilo vorher. Das ist die wäre den weiter am Weg. Aber wohl, aber nicht so viel One charana the boy is on Sagan. Who can break it? It is a whole year side. In shall, in fine, we are good to go. No, I can't win. Kano ay right na let go to. Wala nang mababasa ko kung kumara at sinawa ito. Tell about an activity boy. Who is big? Tell about an activity boy. No inspector, brother. That's what it says, guys. Chopas. It's not like social distancing. If them a sanitizer don't pass our house when we start come by Wala kandal kumba. Ungalaleli imithetho nje kuphela abani ngijovele abamnandi